Ibihe vyiza bakunzi ba Minembwe TV, twizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu ni umwanya makuru, ariko mbere yaho ndore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugaruka muri aya makuru yacu. Turabwira uko vyifashe iminsi ibiri twigwaneho igenzura akarere ka Minembwe, twigwaneho yihuje na M23. Turabwira kandi ko ingabo za SADC zari zaragiye kugwanya M23 zigiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Papa Francis umaze iminsi hafi iyinga ryose mu bitaro akomeje kuremba. Hamas yahaye Israel imirambo itari yayo. Ikaze n'amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Nkunda Yohana Dusere. Nyuma y'iminsi ibiri twigwaneho ifashe centre ya Madegu, biravuga ko ituze ritaragaruka neza kubera yuko mu centre hakihumvikana amasasu ngo ashobora kuba hakihishe ingabo za FARDC mu centre ya Madegu. Nkuko uyu munyamakuru dukesha iyi nkuru abivuga, yagerageje kuzunguruka ahantu hatandukanye, avuga ko abantu basa n'abafite akanyamuneza, atariko ibikorwa by'ucuruzi ntibiragaruka neza nkuko zari bisanzwe. Ariko twigwaneho yo yavuze ko ibikorwa bizofungura n'akazi rimwe. Umuturage umwe warugiye muri centre ya Madegu yavuze ati, twabonye ibitangaza by'Imana, ati twari tumaze iminsi myinshi tutagera mu Madegu. Yongeyeho kandi ko twari tumaze iminsi nyinshi turi mu mwijima, ngo none na gatanu Imana yakoze ibitangaza, tugiye gushaka agasukari, twari tumaze iminsi dufite inyota. Kubisa ko twigwaneho yafashe Madegu nyuma y'intambara yihuje hamwe na FARDC uhera mu gace ka Runundu no ku Kabingo. Twigwaneho birangira yirukanye FARDC mu karere ka Minembwe, ubu akaba ariyo igenzura kariya karere ka Minembwe. Reka dukomeze kuri iyi nkuru ivuga ko twigwana yihuje na M23. Twigwaneho n'abasore baharanira kurengera ubwoko bw'abanyamurenge utotezwa ndetse bukicwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, watangaje ko wifatikanije n'ihuriro rya AFC na M23 mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwica abaturage Kongo. Twigwaneho bakunze kugaragaza ko batazabagaba ibitero ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora ubu wahinduye umuvuno, kuko ku nshuro ya mbere nawe watangaje ko winjiye mu rugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'icyemezo twigwaneho ifashe nyuma y'iminsi mike batangaje ko umuyobozi mukuru wayo Colonel Rukunda Michel uzwi nk'amakanika yaguye mu bitero bavuga ko zagabwe na drone y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi mukuru musha wa twigwaneho Brigade General Charles Sematama yabwiye ijwi rya Amerika ko Colonel Rukunda asize bakomeye, ndetse urugamba yatangije bagomba kurusoza uko byagenda kose. Yagize ati, tugomba gukora ku buryo twusa ico kivi yatangije, ico cyuho tuzakiziba, kuko n'ubundi twari tusanzwe dufatanya ndetse bizagenda neza. Brigade General Sematama yavuze ko bamaze imyaka 7 bagwana intambara yo kwigwanaho, bagerageza gutabaza amahanga kumvisa Kinshasa ko igomba kurengera abaturage bose ikabarinda mu buryo bungana, ariko bikomeza kwinanira. Umunsi bakaba biyemeje kuzikora mu buryo bweruye. Yagize ati, mayi zose zihuje na FDLR barahura batangira kugaba ibitero no gusenya abanyamurenge, ariko bavyeretse amahanga araceceka arareba. Ubwicanyi burakomeza kugeza uyu munsi n'umuyobozi bakaba bamwishe. Ubu dutangaza ko twihuje n'abandi kugira ngo tubone umutekano uramze, kuko guverinoma yananiwe kurinda abaturage ahubwo ikabica. Brigade General Sematama kandi yatangaje ko mbere Kinshasa yaherezaga imitwe ya mayimayi ikaza kubica, ariko uyu munsi kuko ariwo biziye natwigwaneho yihuje n'undi mutwe ugamije gukuraho ubutegetsi bubi kugira ngo umwanzi w'abaturage avanweho. Abajwe nimba uyu muvuno musha utazagora abanyamurenge n'abandi bagwanyi ba twigwaneho, uyu muyobozi yashimangiye ko nta munyamurenge utazi uko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bubi ku buryo kwifatanya na M23 bose bazumva neza. Brigade General Sematama yavuze ko ku rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa ubu amaze gufata uduce dutandukanye harimo akaminembwe two muri territoire ya Fizi, Kivu, mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, Minembwe twarayifashe, aho FARDC yariri twayihakuye, uyu munsi twinje mu mikenke, ndetse tugomba gukomeza aho umunyamurenge hose atuye, tugomba kuhakoza ikirenge, ndetse kuko twiyunze n'abandi tuzakomeza ku buryo tuzabohora RDC yose, abaturage bose bakagira amahoro. Abajwe aho bakura imbaraga n'izo kwa binjije ingabo zisha, uyu muyobozi musha watwigwanto yavuze ko ntanga musha binjije, ahubwo icyahindutse biyemeje gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa bubi. Ati, turacari babandi mbere baraduteraga tukigwanaho tukabarasa tukabageza mu birindiro zabo tukagaruka, ariko ubu twiyemeje kubakuraho kuko bakomeje ubwicanyi. Turabwira abanyekongo bose guhaguruka, turasaba abasore b'abanyamurenge
abanyamurenge bose kuza gutabara tukiyunga tugashyira hamwe mu gukuraho iyi leta y'abicanyi kuko ariyo iri gukora jenoside ikabamaraho ababyeyi babo. Brigadier General Sematama kubijanye n'ivyo basabwa n'umuryango mpuzamahanga byo kurambika intwaro bakayoboka inzira y'ibiganiro yagize ati turi kwicwa turambike imbunda maze twicwe. Baje kubwira abandi bafite ivyo bagwanira, twe tugwanira kubaho kandi twabatakiye kuva kera kandi ntaco bakoze. Twe tugomba kugarura umutekano mu bana n'ababyeyi bacu. Reka amakuru yacu tuyakomeze kuri inkuru ivuga ngo ingabo za SADC zari zaragiye kugwanya M23 zigiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu zo mu majepfo ya Afrika SADC zari zaragiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugwanya umutwe wa M23 zigiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Kuri iringa nibwo izi ngabo ziza kwakirwa mu karere ka Rubavu mbere yuko zoherezwa i Kigali aho zigomba kuva ziyerekeza mu bihugu byabo. Ingabo za SADC zaturukaga mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi, Tanzania zagwaniraga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kw'icumi 2023 ubwo zoherezwaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zigiye gutaha zikiye mu Rwanda nyuma yuko mu mpera z'ukwezi gushize M23 bagwanaga yigaruriye umujyi wa Goma zikabura ukwezi gusohokamo. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma ingabo zikaba mu 2000 zabaga mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO kiri mu mujyi wa Goma zikaba zazimeze k'imfungwa z'intamba zagenzurwaga na M23. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yaherukaga gutangaza ko izi ngabo ziganjemo iza Afrika y'Epfo zikwiye gusubira mu bihugu byabo zaturutsemo tizongere kwifatanya na RDC muri intambara. Kanyuka yagize ati abavandimwe b'abanyafrika baba mu kigo cya MONUSCO abanyafrika y'Epfo twabasabye gutaha iwabo. Twamvuze kenshi ko twiteguye kubaha inzira bakagenda, twababwiye ko bashobora kunyura mu Rwanda bagasubira iwabo, twe nta kibazo tubafiteho. Imigwano yatumye ingabo za SADC zigotegwa mu mujyi wa Goma. Afrika y'Epfo yafushije abasirikare bagera kuri 14, Malawi ifusha 3, aho Tanzania takaje 2. Reka amakuru yacu tuyakomereze i Roma. Papa Francis umaze iyinga mu bitaro akomeje kuremba. Vatican yatangaje ko Papa Francis yari amerewe nabi n'iposho ku minsi 22 ukwezi kwa kabiri nyuma y'ikibazo yari amaranye igihe kirekire mu buhumekero ca asima gisaba kongerwa umwuka wa oxygene. Vatican yavuze ko ku myaka 88 Francisco umaze iyinga rirenga mu bitaro bya Gemelli by'i Roma aho yivuzaga indwara y'ibihaka yanatewe amaraso nyuma yuko ibizamini byerekanaga ko bifitanye isano no kubura amaraso. Itangazo rya Vatican kuko tubikesha Ero News yagize ati data wera akomeje kuba maso kandi amara umunsi mu ntebe nubwo afite umubabaro mwinshi kuruta ejo. Nubwo bimeze gutyo tibyabujije Vatican kwizihiza umwuka mutagatifu Papa Francis adahari na gatanu. Reka dukomeze kuri iyi nkuru ivuga ngo Hamas yahaye Israel umurambo utariwo. Israel yashinje umutwe wa Hamas kuyiha umurambo w'umuntu utariwo aho kuyiha umurambo washimuswe n'uyu mutwe agafira muri Gaza ari kumwe n'abana be 2. Uyu mutwe ngo wohereje Israel uwundi mugore. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko aho guhabwa umurambo wa Shiri Bibase n'abana be b'abahungu 2 barimo uwitwa Kafi na Ariel bahawe umurambo w'undi mugore. Ku minsi 20 ukwezi kwa kabiri nibwo Hamas yarikuye imibiri y'abantu ivuga ko aribo yari yarashimuse barimo Shiri n'abana be 2. Umurambo wa kane impande zombi zari zaremeranyije ko wari uwa Odede Lifizihiti w'imyaka 83 ndetse aho umuryango we bari bagaragaza ko ariwe. Icyakora isuzuma gifashishije ibimenyetso bya gihanga Israel yakoze yemeje ko imibiri ya Kafiri na Ariel ariyo ariko uwa gatatu bivuga ko ariwo w'umubyeyi abana basanze atariwe. Ni igikorwa IDF yafashe nko kutubahiriza inshingano zo kuzana imibiri yabo bantu bane bafu kuko bari babisezeranyije. Igaragaza ko Hamas igomba kuhita igarura umubiri wa Shiri Babisi n'izindi mfungwa uyu mutwe usigaranye. IDF yatangaje ko abahungu ba Bibasi bishwe urupfu rw'agashinyaguro mu kwezi kwa 12 2023. Icyo gihe Ariel yari afite imyaka 4 mu gihe umuvandimwe Kafiri yari afite amezi 10. Bashimutanywe na nyina bakuwe aho bari batuye hazwi nka Nil Oze. Se wabo bana yitwaga Yadene Bibase we yari yarashimuswe kare ubwo yagerageza kurinda umuryango we ariko aza kurekurwa ku munsi umwe ukwezi kwa kabiri 2025 bigizwe uruhare n'amasezerano Israel yari yaragiranye na Hamas yo kurekura imfungwa. Mu gitondo cyo ku minsi 21 ukwezi kwa kabiri 2025 Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yagaragaje ko Hamas yazaniye umuvyeyi w'umunyegaza agaragaza ko uko ari guhonyora amasezerano y'impande zombi. Imibiri yoherejwe ku minsi 20 ukwezi kwa kabiri 2025 ni ya mbere Hamas yarekuye kuva mu kwezi kwa kwanza uyu mwaka ubwo hasinywaga amasezerano yo gushiraho agahenge. Amasezerano arimo ko Hamas igomba kurekura
ikarekura abantu 33, Israel ikarekura imfungwa 1900 z'abanyapalestina. Intambara ya Israel n'Hamas yatangiye ku minsi 7 y'ukwezi kw'icumi 2023 ubwo uyu mutwe wagabye ibitero kuri Israel bakica abarenga 1200, abandi barenga 250 ikabashimuta. Nyuma Israel ikagaba igitero simusiga kuri Gaza bimaze guhitana abantu barenga 47,000. Wakoze kubana natwe, nimba utarakora subscribe yikoreye kugira ngo uzozubana natwe mu biganiro byacu.